Tulo nga dating mga miyembro han New People's Army NPA ha Eastern Samar ang nakakarawat hin pinansyal nga bulig tikang ha gobyerno pinaagyan Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Ang distribusyon han ayuda ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, kaupo di DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares, ESPPO Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil durante han first quarter joint PPOC padak ng PTFL-CAC meeting ginbuhat hen Pebrero sa video conference hall, Capitol Building, Borongan City. Umabuta kabugusan nga 195,000 pesos ang kantidad nga iginhatag hatulong nga anay rebelde nga ginkukumponer han immediate assistance nga tag 15,000 pesos ngan livelihood assistance nga tag 50,000 pesos para hakada tagsa nga benepisyaryo. Tuyuhan programa nga ICLIP ang pagbulig ang mga dati rebelde hayra pagbalik hapiudhan balaod nga napagtikang hinbago nga bahin han ira kinabuhi didahan komunidad. Nagpasalamat ang Department of the Interior and Local Government, DILG, ang mga ahensya nga kaupod sugadan AFP, PNP, PSWDO, PPOC focal person nganhan gobyerno probinsyal ha pangunguna ni Governor Ivardoni tungudhan padayon nga koordinasyon ngan suporta parahan malampuson nga pagpatuman han programa. Nagpahiyagliwat hin pasasalamat an usahan mga benepisyaryo nga ginngaranan laha alias Manny. Sumalaha iya an iya nakarawat nga bulig amo an klaro nga pagpamatuod han pagpaid ngan pag-ataman han gobyerno ha mga katawhan nga anda magbag-o ngan makiisa ha kamurayawan. Iginpahayag niya nga gagamitin niya ang ayuda sugad nga pagtika nga puhunan ha usa nga pakabuhi nga magahatag hin mas maupay nga kabubuason para han iya pamilya. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.